krećemo u Sveti Rok. Ja vozim. Evo zato reći da idemo. Idemo sada u Predragu, idemo u hostel Sveti Rok. Nakon toga ćemo onda ići posjetiti neke znamenitosti tamo kao što su recimo Tulove grede, Popese na Zir, Cervečke špilje i tako razne druge stvari. Uglavnom bit će nam Persu. Ajmo, ajde idemo skupiti. Recite, idemo. Sad smo došli u Predragu i idemo se okupati. Idemo otvoriti sezonu. Luka, dobre ove. Hvala. It's called fashion. It's called fashion. Ja sam ti fashion police. Mama ide, isto dolazi. Nije on baš normalan. Idemo se sad baciti u more. Fino smo se okupali. Luka traži svoju Instagram sliku. Pozira si s kroksicama. Ali more je super. Fakat je. Nešto ti reći? Stresiš. Potresi, Luka. Daj mati. Znaš kako se jako treziš na kameri? Ko da glavom lupaš u ležaljku, jako brzo. Daj svi daj ti mene ispriči neki vic. A još jedan vic. Bok. Kaj ima? Ne, još. Luka izmišlja gluposti cijele dane. Kaj? Da. Luka, moraš debat. Kad dođe dobar dio neki. Samo reci kom. Pa značiš? Izgleda kao da ti slomljene ruke. Čovječe se vrame. Svugdje pada naše vrtane i sjevove. Gdje smo? Gdje idemo? Znači sad idemo u Sveti Rok, vraćamo se iz Predrage, vraćamo se s mora, idemo na Velebit, idemo na Sveti Rok. Uglavnom da, mi smo Oh, welcome to my crib. Ljudi, znači stigli smo, objavljam upravo da smo objavili novi video. Stigli smo u naš hotel. Kaj si prvo? Ti si. Uglavnom. Evo ga, MTV Cribs. Znači to smo ovdje, imamo divovski lounge, imamo projektor, imamo stolice, knjige, čovječe ne ljuti se, hranu,
Di hrana. Sve imamo. Di hrana, di hrana. Hrana. Daj mi jedan jadro. Jav. A ne znam, mislim da to neće imati. Nemoj dirat, pusti to. I sve imamo. Sve je naše. Došli su vlasnici. Daj se sjedni. Došli su vlasnici bježi. Nemoj stiskat. Ne radi, guza ne radi. Čekaj. Daj da vidimo koji smo sobi. Pa mi smo sobi 2+1. Znaš kaj bojiš 2+1? Ovo je bila sudbina. Ajde, pali Ekstra FM. Naloži do kraja. Naloži do kraja MP 2+1. Matej, ajmo snimit kako se izgubio. Ljudi, izgubio sam Mateja. Mora ga ići naći. Frusi. To su ti godine markiranja u srednjoj igranja biljava. Jel sjećate danas kad smo se ono sunčali bili jako i to? Sad ćete vidjeti. Čekaj da vidim jel se razlika neka vidi. Nije mi gledat guzicu. Ma ne vidi se nikakva razlika. Ti vidi. Daj da te lupim samo malo. Ne. Samo jednom. Ne, ali ja se sjećaš da Lagano. imam pravo tebe ošamariti u bilo kojem videu. Ali da imaš još, ajde. Okreni. Jesi spreman? Ne, samo nemoj jako. Nema u hotelu tu si. Mate, ne znam kako Kako si srven jako. Tak se, da ne pravi 360, ali spusti majicu. Još jedan. Imaš crtu ovak po ruci, ti doslovno ide crta. Gazi kameru. Gazi kameru, ma. Mi sad tražimo tatu. Naš sugo. Naš sugo u hotelu, on je majstor za hotel. Ima zaštitnu opremu. Čekaj, vi ste nekaj govorili, kaj? Kako si ulazi unutra odjeven? Zato što sam vidio da je potrgano, moram to popraviti, joj. Tata, hvala ti si popravio, hvala ti. Nisam popravio, moram još odrezati. Donesi alat iz auta. Gledaj ovdje van. Dan je gotov. Malo se čita za spavanje. Sutra idemo u nove avanture. Da, smo toliko toga preživjeli, toliko novih stvari naučili. Sutra će biti još bolji dan, ići ćemo na toliko puno mjesta. Idemo planinarit negdje, ja, tak je Idemo neka mjesta. planinarit na Velebit, u Velebit, ispod Velebita, svugdje. Ajde reci lako noć. I vidimo se sutra. Lako noć. Lako noć. Dobro jutro. Sad ću doći. Moramo ići lako. Ne moramo još. Ali morali bi fakat ići.
srušiš pećinu. Très bien. Tamo smo parkirali, tamo dole. Ali su oni auti. Sad idemo još više naše što idemo. Kažem da smo završili treće špilje. Znači bili smo u 3 Ovo je špilje. vikend sve na 3. Sve na 3. Čili izgleda kao da smo fakat u nekoj predžungli, jel? Da. Jerak. Ovo Kjušova željeznica dolje. Samo četo fakat. A gledaj, ne, fakat super izgleda. Ne, stvarno super, gledaj. Ne, super, odlično. Ne, neškaj reći. Mislim, ja nemam komentara, ovo je stvarno prekrasno. Ne, odlično je bilo. Odlično, idemo sad. Ljepše nisam vidio. Idemo sad gulaš jesti jer ću umrti od glavi. Aj, našli smo ljepši prizor. Evo ga, ljepši prizor je tu. Tu je još ljepši. Idemo na planinu Zir po noći. Fines. Oko pola sata. Oko u svakom hororicu ikad. Ovo? Ekipa koja je... Ja vidio smo već 2 puta predsjedni krug. Pećine. 8 stupnjeva je u pećini, molim vas stavite jakne. To dado! Smo na vrhu planine Zir. Tamo je Macula, to jednako je bitno. Ok, Čale uspio sa 56 godina se popeo gore. Znate, kak je to biti najstariji čovjek koji si ikad popeo na Zir? Dobro, prvi i posljednji, ajde. Evo, vraćamo se sa noćnog penja na planinu Zir, koja se vidi sa autoceste. Sad je gotovo 12 sati. Penje je bilo onako srednje zahtjevno. Više zahtjevno je bilo gore pri samom vrhu, gdje smo morali sa sajlama se popesti na sami vrh. Bez problema smo to odradili, nije bilo nikakvih ozbiljnih ozljeda. Evo, vraćamo se nazad i sigurno sam da ćemo se dobro naspavati ovu noć. To je to. Idemo nazad u hotel, idemo spavati. Cijeli dan planinarimo, u špiljama smo. Dobar dan je bio. Ali skoro je ponoć, idemo spavati. Staža. Reportaža. Sad smo se probudili, sad smo doručkovali. Idemo sad na Tulove grede. Zadnji dan je, da, nedjelja je, dragi sine. Tata toči vode taman i... Tako da bit ćemo sve... Sljedeća scena će biti u autu. Evo nas, izlazimo iz Svetog Roka, hotela. Luka, idemo na Tulove grede. Sad na Tulove grede. Došli smo tu i tako jako puhalo. Znači odjelo nas je sve skoro. Budite vidjeti. Da, skoro smo opali sa ruba. Avantura je počela.
stižu. Sve u svemu, dobar trening. Dobar trening. Tako je. Sad ću staviti GoPro na glavu da se vidi kak se penjemo. Pobjedili smo u vrh, idemo sad prema dole opet. Skroz tamo smo se spustili u 20 minuta. 20 minuta smo trčali do dole. I vratili smo se, kak je bilo? Predobro. Kako je tebi bilo? Odlično. To te ja pitam. Pa fakat, to je ovaj glasnik ovog... Došli smo sad tu, idemo na zipline. 300 metara je dobro. Od tam gore skroz. Jučer na večer popili, bili smo skroz tu, skroz tu smo bili, na ovoj tu, na samom vrhu. Tu smo se penjali s ove strane prema gore i tu je pećina negdje ona je bila. I ovak se popneš tu i tam si na vrhu.